Dobrodošli narode, ovo smo danas u Grenzstraße u Gänsedorf Süd, preko puta je Strasshof. Imamo danas ovu fantastičnu kućicu za prodati. Zgrada je urađena 1958. godine. Imate sve zajedno 71 kvadrat. Na desnoj strani se nalazi kupatilo sa toaletom i sa tušom. Imate isto mjesto, znači perilicu, sušilicu. Kuća nije ogromna, znači za ljude koji su dvoje ili troje možete naravno znači da se doširite i u visinu znači da izgradite i u širinu znači da se proširite. Sad je ovo znači ja za ljetnu kućicu ili za nekoga koja je za dvoje ili troje. Na lijevoj strani imate jednu fantastičnu kuhinju. Sve može da ostaje, ako ne želite isto nije problem, mi ćemo sve to da sklonimo. Ovdje imate jednu jako lijepu primaću sobu. U suštini, kako sam rekla, može sve da ostaje, imate sve priključke, struju, gas, vodu, kanal, sve vam je tude, pa ako vas interesira, kontaktirajte nas. U drugom videu ću da vam objasnim šta možete u vaši tamo sve da napravite.